laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillah, aray landiɓe ɓe maaki ko sonnajo waɗɗo hijabu shar'i moodi makko ko jangowo kañum kadi sunna, kono hiɓe jarribora kawtal lorra e ngalɓe sabo taɓe aybinaɓe enen hino selli kaɓe moƴƴoɓe ɓen wondude kaalo lorra kaayoɓe yoɓirɓe kamɓe kadi bonagol ɓe maɓɓe ɓay hiɓe lorrude ɓe wiyen qawlan wahidan sellata yoɓirgol bone bona. Jalla wa ala o wi e suratu Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Si a waɗama bone an nattir ɗum moƴƴere, si neɓoyi on bonotoɗo e maɗa o wontay wa giɗo maɗa. Ɗum ɗo ko Jalla wa ala sappani en. Allah subhanahu wa ta'ala o holli ko moƴƴagol e yimɓe ɓen woni ko ɓurata ɓe newinde e ɗi yoɓitirgol ɓe boneji maɓɓe ɗi. Yuɓɓowo goto wi ahsin ila nnasi tastabidu qulubahumu fala rubbama malaka al insana ihsanu. O wi eto moƴƴoɗa e yimɓe ɓen yer ko wawɗa wo no ɗuuɗi ko hettata ɓernde bani adama moƴƴagol e makko tumno yona ko hetta ɓernde makko. haray ko wasiyotoɗen ɓeɗo koye ɓe ɓeydu muñal, ɓe ɓeyda wakkilade, ɓe ɓeyda moƴƴade e ɓenɗon lorrotoɓe e maɓɓe la allah llaha azza wa jalla an yahdiyahum bi sababi ihsanihim ilayhim. hada wallahu taala alam. no gasa allahu subhanahu wa taala fewnira ɓenɗon moƴƴaɓe e muɗum saabu ko ɓe moƴƴa konge muɗum hara moƴƴiɓe maɓɓe ɓe noddiɓe e diina hara ko konngol ɓe noddiri, gollal ɓe noddiri wona konngol. Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi jikkuji ɗin arkisa ɓerde ɗen yajangol lorraji ɗin o arkisa muññagol. wallahu ta'ala alam. wal ilmu inda allahi ta'ala. e ko ɓen siɓɓe julɓe ɗon landi kon fi ɓe yiyay ka denna booji yimɓe ɓen hino moɓodira defa ñiye ko nande muɗum ñaama ñande balɗe jeɗɗi innugol boobo on. ɗum ko sunna kawana sunna. si tawi ko sunna ma wana sunna woni ko landa aray wana sunna. moɓugol yimɓe ñande balɗe jeeɗiɗi innugol boobo defa okkora yimɓe ɓe ñaama andaka karamokojo suusuɗo wiwde ɗum ko sunna. ɗum ɗon kan bal fatawa lujuna da'ima on nde ɓe landaɓe wi'i moɓugol yimɓe defa fi innugol boobo on ñande o innete ɗum andaka e sunna nelaɗo on, ɗum andaka e golle sahabaɓe ɓen e konguɗi maɓɓe ɗin ha sahabaɓe ɓen lanni andaka e gurdam maɓɓe hay goto waɗuɗo ɗum ɗon. wona nelaɗo o wona sahabaɓe ɓen wo sunna koye ɗeɗo guire ɗiɗi woni ko heɓoto ko ɗum siɓe inni kala moɓuɗo yimɓe e dennabo fi defugol okkora yimɓe ɓen ɓe ñama nden ñande hara himo wondi e finde wondema ɗum ɗo ko sunna ni ko jeeya ɗum e sunna nelaɗon e diina maɓɓe kan ɓe maaki haray faqad ibtada fi dine bida'atan sayyi'a. haray o sincika diina bida'a bonɗo o dambi e sunna nelaɗon ko jeeyaka e muɗum. amma noon mo waɗiri ɗum fiɓugol wona diina ni wona sunna nelaɗo wona ka diina woni dambude koye aada o tawi no waɗede o ñentini aada on ɓe maaki ɗon haray ko ɗon konngol ngol wona wowlede wiyoɓe no dagi ɓe fof ko si nattama ka aada ɓe innata no dagi kono dambugol ka diina nga dambay ka diina tun sinca biɗa. ɗum ɗon wona biɗa sunna few bal ko biɗa si neɗɗon fiɓi ko sunna woni waɗude. wallahu taala alam. ɓeɗo siɓɓe ɓe landi wondema sonnajo waɗɗo hijab saabu wiwgol hijabu shar'i on no landi an yakuna kamila shurut. haray mo timmi sharti so wona shar'i. si shartiji ɗin timmali so innama hijabu haray ko inde kono wona o hijabu shar'an. wono cheikh abdoullahi ibnu jarullahi ɓe makiri ka mas'uliyati lmar'ati lmuslima ɓe maaki hijabu on ida lam yakun satiran li jami'i badani lmar'ati la yajuzu irtida'uhu wa la yusamma hijaba. ɓe maaki so bumali ɓandu ɗum foppo kanko hijabu on
dagata ko ɓornagol mo so ɓornama sellata innugol mo hijabu shar'i ɗum watten hakkil moƴƴa ka wigol hijabu shar'i dambugol e sharia on hunde sellay kono ko si tawi waɗirama no sharia on wiiri sina ɗum sellata on say dambugol ɗum ɗon e mum amma si sonnajo on no waɗi hijabu taw sino selli ɓornagol mo compule mo o ño'i mo tawa tawana jallaba bi inde jallaba bi mana hijab o ɗetta tiggare o fawa ɗon o waɗa gan e soketi o yalta o yaha karamo koɓe yewtoɓe fi surutul hijabu on ɓe jaɓa ɗum waɗi ɓe makay jallaba on ko waɗira ko yo ɓorne e dow conci cuɗariji ɗi o ɓorni ɗin ɗi ko buuma ɗin ɗon mi ma'ana ko cuɗari wona buumirede cuɗari ndi tawata ndin ɓawori ndin no selli ka feeña nder nderi ndin sellata ka feeña ko waɗi concongol tigiri e hoore mum ko ngol zina joni min o wiya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisan conci ɗin foppo ko ɗi zina kono hiɗi serti jilbabu on ko o zina ɓay ko concol kono nder ndeji ɗin ko ɗin ɗon woni suuɗeteɗi ɗin ko oɗa woni suuɗirteɗo nder ndeji ɗin si tawi en faami joni noon si tawi sonnajo on waɗay hijab o waɗay taw jallaba on nder ha o gayna yumma men aicha kadi ɓe maki cheikhul albani no eggi hadis on ka jilbabul mar'atil muslima ɓe maki e zamanu sahaba ɓen sonna ɓen ko andirano ko khimar jilbabun fawqal khimar so waɗi jallaba on ha o gayni o waɗay kadi tiggare ka hoore ha o gayna o nder ndere non o ɗetta jallaba buumowo hoore nden fof on o watta hoore ɗon soya kono haray dolokke juutuɗo no nder harana conci raɓɓiɗuɗi ño'ani amma ɓornagol mo ɗumɗa tum fawa ɗon tiggare nden yaha haray nanon karmo koɓe ɓen ɓe makiri sonnajo on no hani yaltirde imo hani yaltirde ko lundi e ɗum ɗon ko ɓorno jallaba nder o watta tiggare nden dow on ɗon jallaba hay simo ɓorni goɗɗi goo ley jallaba on lorratama kono ɗin ɗon tun e tiggare nden haray no manki moƴƴa e ko karamo koɓɓen wallini ko wallahu taala alam goɗɗo goo kadi landi ɗo siɓɓe kadi ɓe landi woko hon woni ñawore si tawi peera fewndike nde yoga e sonnaɓe hiɓɓiɓe jombeteɗo on suɓata coñci wonɗi gootum ɓorno nden ñanden fi peera on ɗum hino wiye e haala men ko lolli soobi coñci wonɗi gootum fi oɗo peera ɗum no selli ka sella haray taw aslan ko landotoɗen ɗin coñci ɗon gooti ɗin sonnaɓen no ño'ano gooti feeñayɗi hakkunde majji woni coñci ɓaleji ɗiɗi ɓe ɓornoto ɗiɗo ko ɗi gootum amma wallingol ɓe jilbabuji maɓɓe ɗi ño'a goɗɗi goo hakkunde maɓɓe bimana faaɗuɗi cuɗariji hakkunde maɓɓe karamo koɓe gila cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu taala ɓe maaki ka deftere maɓɓe hijabul muslima wa libasuha fi salah ɓe maaki wondema sonnaɓe sahabaɓe ɓen e sonnaɓe tabi'ina ɓen ko andirano hakkunde maɓɓe ɓe ittay tiggaje ɗen ɓe wallina kono ɓe andiraka ɓortagol jilbabu hakkunde sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe watta ɗum imana ɓe ɓornata ko coñci faaɗuɗi hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ko ɓe andira hakkunde maɓɓe ko ɓe ittata ɓe feññina ko hoore nden e newe nden e teppe ɗen kono ɓe sertata e jallaba wonowo ka dande ha ka teppe o suuɗa juuɗe ɗen gila kade fuɗɗi ɗon ha ka futorde ɗen woni ɗon ɓe andaka ɓortagol oɗo dolokke hakkunde sonnaɓe ɓen si tawi noon ɓe inni ko ma ɓe ño'a soobi ɓe ɓorno hakkunde maɓɓe ɓay ko ño'ira ɓorna ko fiyo yi'e haray ko ma ɓe itta jallaba on ɓe wallina haray ɗiɗo coñci haɗiɓe waɗugol ko ɓe yamira kon waɗiniɓe bal ko ɓe hana waɗude ɗum ɗon hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ko jilbabuji ɗin woni ko hani wonde hakkunde maɓɓe ɓe itta tiggaje ɗen si tawi kaka ɓe woni kamɓe tumɓe weddi ko ɗum ɗo cheikh mouhammad salih ibnu usaymin maaki wono cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu taala makiri noon e karamo koɓe wuuridaɓe ɓuuri kadi ko ɗum yewti sonnaɓen yo rento ɓornagol coñci faaɗuɗi hakkunde maɓɓe ko waɗi wonaɓe hanuɓe cuɗodirande hino selli noon kaɓe feññidirana hakkunde maɓɓe yoga e tere maɓɓe wono hoore nden e daande nden e yeeso ngon e newe ɗen e teppe ɗen e sogone ɗen ɗin ɗo no selli ka feeña hakkunde maɓɓe ma yalharu adatan wa galiban
amma ko tawata kon koye ɓe feññinan hoore maɓɓe hakkunde maɓɓe haray ko accugol ɗum ɗon ɓuri moƴƴude tippude konngudi ɓeeɗo karamokoɓe e yawtuɓe jantede ɗo joni koɓe sappini kon ka defte maɓɓe wallahu taala alam wal ilmu indallahi taala ɓeeɗo ko sonnaɓe landiɓe wo mata yadude ko sonnaɓe landi wondema hiɓe resa hiɓe faala wadde hijab kono moodi maɓɓe wii kañum yiɗayo ɗum waɗe joni ɓe tortoto hoore maɓɓe kisan kaaɓe tortoto hoore maɓɓe de tumɓe wi'i kaaɓe muññotoɓe wona ɗon hara ɓe waɗali hijabu on haray en wi'ay waɗugol hijab jaɓeɗe angal jaɓeɗe hewtaali tortagol sonnajo hoore mum ko waɗi ko sonnajo okka kon ka o rewa moodi makko newnanamo ɗi o faaleteɗi ɓuri ɗuuɗude e dii ka gorko on faalete waɗinde ɗon sonnajo on ɗi o rewata ɗin ko ɗin ɓuri mo fanɗande kanko bimanasi ko gorko on faala e ɓengu mum waɗi hijab ɓuri sattude newade e ɗi siko sonnajo on faala waɗude moodi makko sali yawgol tortagol hoore muɗum ngol sifa ɗum ɗon haray wana ɗum woni ko karamo koɓɓe sappinta ɓe makay yo ndaaru ka o rewata ɓaymo andi moodi makko ha moodi makko wele e jikkuji makko ɗin e gollodire maɓɓe ɗen o toromo jaɓanamo waɗa ɗum ɓuri moƴƴude waɗugol tun hara o wawata tabitude muɗum ma ɗum o torto hoore makko hara himo wawno waɗude bimana hawjugol ngol fi muɗum tigiri wana ko landi ko doyi o waɗata o ndaara ka o rewata o waɗa hara oyano waɗi ƴettina kanko himo mari ngolɗon laawol ɓuri si tawi ko gorko on faala yo waɗu kanko o sali ko ɗum ɗo karamo goɗɓe woni ko sappintay ɗum ɗin ɗon jeeyaka e piiji ɗi tawata ɗi newnayi seerugol sonnajo fi muɗum ma ɗum tortagol sonnajo hoore mum e dewgal ko piiji ɗi tawata ko jeeyaɗude usulul muashara koye ɓe ndaaru kaɓe rewda ha goto fof wawa weltinde ɗimmo muɗum mo newnanamo waɗande ko faala kon wallahu taala alam naam ɓeeɗo kadi ko sonnaɓe landiɓe ko honɗum woni ñawore darugol filme endu maɗum pese maɗum théâtre ɗiɗo fof ko piiji gooti ɗin hadafu majje on e wonɓe ɗi wadde ɗum fof ko puyɗingol julɓe ɓen tun ittaɓe sooɓe ittaɓe ko nafata ɓe aray allahu tabaraka wa taala o wacciri gonɗinɓe ɓen e suratul muminuna hara en yeggitali jomi ɓe wi'i qad aflaha almuminun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lahwi mu'ridun ina jeeya sifaji gonɗinɓe jomi meɗen ɓen kala ko woni lawu woni meere ko ala sooɓe ɓe ɗurnoto ɗum ɓe huccita ɓe wattanta haqqille ɗum haray noon théâtre e pese e film fof ko jeeya ɗum min allahu ma la hayra fihi ko tawata moƴƴere ala e muɗum haray ɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala nde o laɓɓintayno hittingol fi meere nde o arkisata en pottitagol meere ɗum hino jeeya e meereji wonɗi lorrude julɓe ɓe